Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kwi-homecoming kule nyanga esekuyona inyanga kaJulayi. Kuveze ukuthi sizobe sizushaya guys umshado lento phakathi-ke kukaSifiso noZethu. Kubonakala sengathi-ke uShobane uzobe eyimisele ngokuyithatha le ntokazi, kodwa-ke uZethu uzobe sengenwa amanzi madolweni. Lokho kuzokwenziwa ukuthi-ke uMaNkwanyane uzobe emphefumulela la entanyeni, esho kahle ukuthi nakamhlola wena uzoba ne-happily ever after. Wena usungimoshela wami umshado waze wabulala nendoda yami. Soze nje lo mshado waba khona. Hayi-ke guys, uZethu-ke uzobe senze idume ngazo-ke abalekela uShobane njengoba nje abalekela uSifiso. Guys, isigodi-ke sase-Okhambeni sizobe sesiyamthuka-ke uZethu, sisho ukuthi umchithamuzi lona, uthanda amadoda abantu, uyawashada bese yabaleka. Ebese-ke uZethu kumphatha kabi lokho ukuthi-ke usenanegama lokuthi-ke ungumagana abantu ebese yabaleka. Guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uSifiso uzobe-ke sekuvela ukuthi wenza isinqumo sokugcina ngce empilweni esibuhlungu enhliziyweni kaMaNkwanyane. uMaNkwanyane uzothola-ke ukuthi-ke uSifiso umbithreyile futhi manje edlule emhlabeni. Kubonakala sengathi-ke bathi zothi mebephenqa kamafa ukuthi-ke uwashiye kanjani, bese kutholakala engathi uMaNkwanyane akatholanga lutho, kumane kwabhalwa uZethu. Guys, kuzothi akasanganelwe yikhanda kuMaNkwanyana, agcine impela ebhekisa izinto phansi phezulu emndenini wako kubheka. Enze-ke uNomalanga benoVusi-ke nabo beqale-ke manje ukumngabaza ukuthi ngampela njengoba bathembisa ukuthi akayindawo uzohlala nabo, kanti wayehlalela ukuthi uthola amafa yini noma vele wayebahlalela ukuthi-ke uyabathanda ngokweqiniso. Guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke uMaNkwanyana uzobe siya kukapteni. Ukapteni-ke ufuna usizo-ke mayelana nale nkinga le yalezi iy'mali lezi ekumele ngabe uzitholile njengonkosikazi phela-ke kaSifiso, kodwa wagcina engayitholanga. Kanti kulokhu esondelana nokapteni-ke, nokapteni lokhu uzomsiza, kuzobe sekwenza ukuthi uVusi acabange sengathi uMaNkwanyana uyayifonela kuleya ndoda leyo ukapteni. Ebone sengathi uMaNkwanyana nje udila namaphoyisa, usedlulile uSifiso emhlabeni, usefuna ukapteni manje. Kanti cha, akunjalo, uzama nje ukuthi athole usizo ukuze iy'mali zakhe phela zibuye. Guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke uShobane uzobe sephatheka kabuhlungu uma ukuthi umphakathi wase-Okhambeni uyamcwasa, uloke usho ukuthi-ke wabulala iqhawe labo uSifiso. Iphoyisa lalisebenza ngokuzimisela, elalithi melibizwa lisabele manje njengoba engasekho nje esigodini sase-Okhambeni izinto ngeke safana guys. Ebese-ke bablame abani? uShobane. uShobane uzobe seyayibuza yayiphendula-ke manje ukuthi yena njengoba ewudokotela ebelapha bonke abafika lapha esibhedlela or eklinikhi-ke befuna usizo begula, akalona yini iqhawe ngokwenza lokho. Uzobe siyahamba-ke ucula ey'nkambeni kaFaro, aphuze adakwe, ngisho uMetrona athi uzama ukungenelela uyamsiza, kube nhlangazumuka nomoya guys. Abe nje udokotela odakwayo-ke uShobane. noZethu-ke uzozama-ke ukuthi-ke angenelele kule ndaba, kodwa-ke kuhluleke-ke guys. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke uzothi la ezama khona ukubuyisa isithunzi sakhe-ke uShobane ebese hlangabezana neqiniso-ke lokuthi ngathi uSifiso washiya izimali eshiyela-ke uZethu. And guys, mekuthi ngampela-ke bagcine beshadile-ke uSifiso benawo uShobane, okusho ukuthi lezo y'mali naye wezakhe. Guys, kusazoba amabheketwane. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke uShobane uzobe esithatha isinqumo sokuthi ukhathele ukuloku esebenzela umphakathi wase-Okhambeni, njengoba nje bebeloke bemgxeka bemcwasa ngokuthi ubulala uSifiso, ebese-ke manje-ke ezinaka yena-ke manje azibheka yena. Kubonakala sengathi-ke uzokwenza ubukhwabanisi-ke obubi laphaya eklinikhi njengoba eyi-head of doctors, okuzobe sekwenza ukuthi-ke uma wakhe amkhuze asho ukuthi mntanami akusiyona indlela le kwenziwa ngayo izinto, kodwa engalaleli ngoba vele akasenandaba ney'guli-ke zalaphaya eklinikhi yase-Okhambeni. Guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi kuzogcina kutholakele ukuthi-ke uShobane wenza i-corruption laphaya eklinikhi, ebese kuthiwa wonke umuntu obazi ngale ndaba le wangayirephotha ukuthi uShobane uyaganga, uzobe-ke eba nenkinga ngoba umsebenzi wakhe uzoba sengcuphekweni. Kuvezwe nokuthi uShobane-ke uzobe suspendwa, ebese-ke isikhundla sakhe sokuba head of doctors siyavuleleka. Okusolakala sengathi-ke uZethu uzofisa sengathi angangena-ke kulesi sikhundla. Imagine efuna-ke ukuthatha isikhundla sikaShobane ebeke ethandana naye, kuzobe sengathi-ke like uyambithreya guys. But anyway,
Kuveziwe kanjalo-ke guys uManqampunqampu. Akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi koHlongwane-ke kuzoba sekuba ne-star esisha esizalwayo. Ngamanye amazwi kuveziwe ukuthi-ke kuzobe sekuvela ithuba elizokwenza ukuthi-ke umama wakhona uMashabalala-ke impela abe nodumo. Kuvezwe ukuthi-ke kunesipayisi azobe esenza esokwenza ukuthi umphakathi wase-Okhambeni uhlanye ngaso. Ebese-ke wonke umuntu-ke ayaqala-ke ekhiphe iy'mali-ke athenge lezi y'payisi, athenge lezi y'payisi, egcine senemali eningi uMashabalala ebe nje unkosikazi nje oyi-housewife onga-provide lutho ekhaya, olinda-ke umyeni wakhe ukuthi-ke alethe imali etafuleni. Kuvezwa ukuthi-ke uzobe-ke eseshawa amahloni-ke ubaba uHlongwane ebona ukuthi unkosikazi sengathi uthola imali enkulu kunaye, eze eyibuza-ke ukuthi ngampela kanti ubani indoda nenhloko yakuloya muzi mewukuthi yonke into manje isilele sekutheni-ke manje uMashabalala uyena oletha okukhulu kunaye etafuleni. Hey, akupheli-ke lapho guys. Kuphinde kwaveza ukuthi-ke uMaNgcobo uzobe ebonakala esengene ejele. Engene ejele nje ngecala angalenzanga, kodwa-ke uqondo kuhle uyena-ke uzobe esembheca-ke ngamafutha-ke inyama engayidlanga. Umyeni wakhe uShwabi uzothi mefika lapha ejele ezombheka ecabanga ukuthi hawe ma waze waphunyuka ogibeni mhlawumbe uzomkhipha, kodwa kunalokho-ke asho ukuthi usendaweni emfanele uyalunga shosho. Ayi, kuzothi sekuhamba isikhathi-ke bese-ke uMaNgcobo ethola ithuba lokuthi akhonfront uqondo kuhle ngayo yonke into eyenzakalile, ebese-ke yahluleka ukuphika uqondo kuhle. Kuzothi-ke sekuvela lonke iqiniso-ke ebese uShwabi azame ukuxolisa kuMaNgcobo ngokungamkholwa, kodwa-ke guys kufana njengokuthi uthela amanzi emhlane woyidada ngoba kade ayezama ukukhuluma naye uShwabi ngale ngane yakhe yomfana uqondo kuhle, kodwa engamlaleli. Kube sengathi-ke uMaNgcobo uyayizonda leya ngane ngoba nakho engabatholi abantwana. Hayi-ke guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu e-homecoming akule nyanga yaJulayi. Ningakhohlwa-ke nokulandela amazwibela azoqala ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa-ke nokusubscribe, nilike nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaManqobile niphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kwi-homecoming kule nyanga esekuyona inyanga kaJulayi. Kuveze ukuthi sizobe sizoshaya guys umshado lento phakathi-ke kukaSifiso noZethu. Kubonakala sengathi-ke uShobane uzobe eyimisele ngokuyithatha le ntokazi, kodwa-ke uZethu uzobe sengenwa amanzi emadolweni. Lokho kuzokwenziwa ukuthi-ke uMaNkwanyane uzobe emphefumulela la entanyeni, esho kahle ukuthi ha nakamhlola wena uzoba ne-happily ever after, wena usungimoshelo wami umshado waze wabulala nendoda yami. Soze nje lo mshado waba khona. Hayi-ke guys, uZethu-ke uzobe senze idume ngazo-ke abaleke